Ali prije toga imamo jedan mali kviz, pa zato vas lijepo molim da budete sada pokraj telefona, jer su nagrade nevjerovatne. Evo za ovo prvo pitanje, nagrada je večera u saborskom restoranu. Ko pogodi točan odgovor na prvo pitanje ima večeru za 4 u saborskom restoranu. Samo večera mora biti u 6 sati, jer se saborski restoran zatvara gore u Saboru u 9 sati. Prema tome, sretnog dobitnika upozoravam da mora u Saboru biti u 6 sati, jer mi smo se tako dogovorili sa osiguranjem da kad dođe gore, da ga osiguranja pušta u 6 sati i mora izaći prije 9 sati. Uglavnom večera je za 4. Znači, onaj gledatelj koji zna u kojem restoranu se služi hrana na ovaj način, dobiva večeru u saborskom restoranu. Pa idemo pogledati ovu prvu nagradnu igru. Budite spremni pokraj telefona i dajte sad, stavite telefone ako možete, da ljudi znaju na koje telefone će glasati. Samo stavite telefone, djeco, ako može. Na koji telefon će glasati. Mislim, nevjerovatno. Ja sam si čitav život htio ići u Sabor, zato jer tamo klopa je mrak, tako su nam govorili da je prilično jeftino. Tamo se, nevjerovatno da se u saborskom restoranu udebljao Šime Lučin, Ante Đapić. Mnogi su se još udebljali, ovi naši zastupnici, u saborskom restoranu, i to je jedan od najboljih restorana koliko sam ja čuo u gradu, i jeftino, normalno, za njih. Vi kad dođete morate, a ne može niko ni ući, a ako uđe neko sa strane, da. Uglavnom, večera je u saborskom restoranu. Da vidimo tu nagradnu igru. Vidjeli ste, znači, pitanje je u kojem restoranu u Zagrebu se poslužuje hot dog na ovaj način. Da ne bi imali, dajte stavite telefone, ljudi, a ne mogu zapamtiti ljudi telefone. Stavite telefone. Eto. Onaj ko zna, neka se javi na telefon, eto, 01 63 12, je li to 3 trojke? Bravo, 3 trojke. Ajmo sad još jedan put ponoviti da ljudi vide o čemu se tu radi. Molim vas da se koncentrirate i brzo do telefona, jer lijepo je doći u Sabor večerat, ne? Dakle, molim da stavite telefone sada. Pitanje je u kojem restoranu u Zagrebu se poslužuje hot dog na ovaj način. Halo, da li imamo nekog? Dobro večer. Dobro večer. Pardon, ja sam sad za večerom. Dobro. Ali pa je možda to u istom tom restoranu u kojem se i nudi nagrada? Nisam razumio, vi žderete i pričate. Vi ste nepristojan. Kako vi zajebavate? Kako vi možete s poljnim usima pričati? I to u sred Hrvatske kulturne. Koja je dio Evrope? Koja ima 800 godina, čovječe, katedralu. Prvi smo bili katolici. Ja sam se ispričao. Sram vas bilo. Ja sam se ispričao, čim sam se javio. Doviđenja. Pa to je nevjerovatno, taj nekulturni Hrvat. S punim ustima se javlja na televiziju. Koga on zajebava? To je nevjerovatno. Halo? Da? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Odgovor na pitanje, može? Može. U saborskom restoranu. Bravo! Dobili ste večeru ovako. Sutra u 6 sati
možete sa obitelji ići u saborski restoran, Odlično. mi smo dogovorili, imate večeru besplatnu. Dobro. Mislim da je hot dog. Hvala. Odlično. Puno vam hvala. Molim. Dobro, imamo sad drugu nagradnu igru. Druga nagrada... Da. Sada ćete vidjeti jedan insert i vi morate pogoditi ovako. Kojeg našeg poznatog političara su naučili da radi na kompjuteru, da upotrebljava kompjuter. Jer gledajte, nije bez vraga da postoji kurs za bavljenjem, ako hoćeš raditi na kompjuteru, 6 mjeseci traje. To je vrlo težak tečaj u kojem se uče kako da upravljaš kompjuterom, normalno kako dolaziš u programe, u internet, ovo ono. Neki naši političari su imali jako velikih problema naučiti se baratati, raditi sa kompjuterom. Mi ćemo vam pokazati insert, vi trebate pogoditi kojeg našeg poznatog političara su na ovaj način naučili baratati kompjuterom. Pa dajte da pokažemo tu nagradnu igru. Vi znate sad kad gledamo Dnevnik na HRT-u, onda su svi sjede za velikim okruglim stolom, svi ministri i premijer Račan i svi bulje u kompjutere i onda imaju ovako malu olovku, to vidite, oni su užasno važni, sad oni su svladali kompjuter i onda ovako s olovkom stisne i tamo ispadne cifra nekakva koliko je ko kaj zamuljao ili koliko je kaj dobil ko. Mislim, vlada se kompjuterizirala. Pitanje je, kojeg poznatog političara su na ovakav način učili kompjuter, jer sad ne bi vjerovali, jedan čovjek u vladi vlada kompjuterima strašno. Pa i ja bi da sam ovako učil kompjuter. A daj još jedan put pokaži da vidimo kak je taj naučil kompjutere. Eto, molim vas, stavite sad telefone, da ljudi se sjete. Dakle, pitanje je kojeg našeg poznatog političara koji je u vladi su naučili kompjuter, da koristi kompjuter na ovakav način. Molim vas da se javite, ili imamo koga? Halo? Halo? Halo. Da? Halo? Meni nije jasno da neko nazove i da onda spusti telefon. To je ili primitivac ili je idiot. Halo. Da, halo. Dobro večer, je li možda Đapić? Nije, nažalost, Đapić, međutim, blizu ste, da. Ne, Đapić je već naučio kompjuter kad je pisao radnju za doktorat ili za magisterij, ne znam za kaj je bilo ono, to je na kompjuteru napisao, znači on je već svladao kompjuter prije nego je došao u vladu, nije Đapić, hvala, doviđenja. Da li imamo nekog drugog? Halo? Dobro večer, je li možda Ševa? Ko? Ševa. U vladi Hrvatskoj nije Ševa, Ševa je u Pešćeničkoj vladi, a vi ste idiot, doviđenja. Halo? Halo? Da li imamo neko ko zna ko je u hrvatskoj vladi naručio kompjuter na težak način? Halo? Halo? Da? Da li je to Rojs? Ljubo Ćosić Rojs? Tak je. Ne bi vjerovali, ali on još to nije naučio, i nije u vladi. Željko? Doviđenja.
Da li zna ko je u hrvatskoj vladi? Da li je možda Pavlović? Pavlović je u hrvatskoj vladi. Da li je možda, ne znam, pitam vas. A otkud vi zovete? Iz Zagreba. A koji Pavlović je u hrvatskoj vladi? Pa možda Ante Pavlović. Ma kretenu jedan, ajde bok. Čovječe, ovo je ozbiljna igra, ozbiljne su nagrade, ne? Halo? Halo, je li imamo koga? Dobro večer. Dobro večer. Ja mislim da je to Budiša. On je malo kasnije došao. Ko, Budiša? Da, on je malo kasnije došao za taj okrugli stol. Nažalost nije Budiša. Hvala. Molim. Znači, ko je dajte pustite sliku još jedan put, pa da gledatelji pogode, ko je na ovakav način u hrvatskoj vladi naučio kompjuter? Halo, imamo koga? Dobar večer. Dobar večer. Je li to Ivica Račan? Bravo, vi ste pogodili. Je. Vi ste pogodili. Dobro. Ali zato što je pitanje bilo lako, niste dobili ništa. Dobro. Nemojte se ljutiti. Ništa. Doviđenja. I sad imamo, nažalost, još jednu igru, a to je ovako. Molim vas da se koncentrirate. Vi morate pogoditi, nagrada je ovaj puta Škoda Fabria, jer je to vrlo, vrlo teško pitanje. Koja baka voli nogomet ovako? Sad smo u fazi nogometa, svi gledaju nogomet i normalno da ljudi vole nogomet strašno, vi ne bi vjerovali, pogotovo nogomet kod nas vole bakice. Koja baka voli nogomet ovako? Pokažite film. Dakle, imamo koga ko zna koja baka voli tak jako nogomet da šutira loptu, ne? Halo? Alo? Da? Alo? Da? Dubrovačka banka. Ma nije banka, nego koja bakica? Jo, pa ti si ubijen, čoveč. Ili si pijan, ili si drogiran, konju jedan stari, još gledaš Night Mistake, ti si idiot, aj bok. Koja banka? To je nevjerovatno. Daj pusti još jedan put da ljudi vide da banka ne šutira loptu, nego da bakica šutira. Dakle, pitanje je, koja bakica u Hrvatskoj voli tako jako nogomet? Halo? Da? Halo? Da? Je li možda Jadranka Kosor? Pa Jadranka Kosor nije baka i ti si munjena u glavu, Bože moj bok. Halo, imamo koga? Halo? Halo? Da? Da li može super baka? A koja je to super baka? Pa super baka. Šta? Pa je ili nije? Ma da, baš. Ja ne znam jesi ti, jel imaš pišu između nogu ili neke drugo, ali si munjena u glavu ili munjen u glavu i premlad si da ti gledaš ovakvu emisiju. Aj bok. Sve strašno, čovječe. U noćnu moru ne gledaju ljudi koji imaju školu, fakultete, koji su prošli sve i svašta u životu. A ne djeca. Pa sramota je da nas djeca gledaju. No, roditelji su krivi. I dobro, kaže... Dobro večer. Da, halo? Je možda Ankica Tuđman? Nažalost, pogodili ste, ali zato jer ste bezobrazni, jer ste gad. Da ste uopće pomislili da Ankica Tuđman je ta baka, makar je to istiniti odgovor, nećemo vam dati nikakvu nagradu. Škoda Fabria ostaje kod mene, jer ste bezobrazni, ali odgovor je tačan. Bok, točan zapravo. Bok.
kreten čovječ. On se usudi, odgovor je taj, je da Ankica Tuđman voli nogomet. Ali sramote da se čovjek to usudi reći na televiziji. Pa di to ima, čovječ? Pa kakav je to narod? Ma ajde, molim te. Dobro, idemo sad dalje.